फायदे खाजानि ताखुकताय बुखुकजों जों दिनै अ भिडिअनि बिसिंते खालायै चुवाक नंमाने ककनाव तयै मायगाना आफाकायतर बाइबेल कथारनि बिसिंते खालाय जोंनो तामो फोरों फायदे नायलायानो जोंनो बेलायखे माया नांगै जोंनो बेलायखे हामजाकमानि बागै वायरे वाय साख्लाय मानो फायदे कथार बाइबेल जों नायलायानो अजराव समाय गोजाम फोरोंमों बिजाब चैप्टर 20 verse 1 Chuak boina thesra karirwoi kok sarwo ara kok adlang pidlang sarwo abo bai lama koror jak nai rokni sian kerei haide hain layano sumai kesam bijab Jisiya chapter 28 verse 7 and 8 borok angor buti nengai didag nidag ongo te ara kaham nengai gorok layo osai te diare chuak nengai ninang chuchok ongo borok arak bai lama koro laijak haike se borok koro jakhe kaitor phunuk marokno nogo omo haike borok busoi khlai phuru derajak ongo thongor ko pulung kobatui mangse kerengsa phanose srai srai kerikha semai kwtal bijab Epis chapter 5 verse 18 and 19 anggur butui phegei ta tongdi abo norokno sokomor nai aboni slai Phola bai kobol jakdi lop mongte resap mong kwthar bai norok kising norok kok salai di bekha bisingo subraino lop tutui resap mong resap di amen